karena gelegi berwenda. Iya, engor kata gedang salone keris kita kena sibah jamurna bagai peras kalau lumas bagai peras karo mergana krina. Iya, sakai kam sangkem geluh kami pekepar. Iya, digoi paludur karena gendang lada kam karinana kali bubu di kuras puang. Sekeleda lagi kami mediri kali bubu. Gini naku bandar baru sari nambah nina sinuan bulu di beras tagi naku bandar baru sari nambah nina sinuan bulu arsenta bilebe kami man bandu kali bubu rikut nambah jari kami 10 Deresen tabi kami krinaman bandu kali bubu rikut nambah jari kami 10 kali bubu edar kami mabakampil ate kami rengelegi dirindu nade bakti edar kami mabakampil ate kami rengelegi sakena sekali daulah kami lah tampil adalah tampil kerikal suina sekali daulah kami lah tampil adalah tampil kerikal melana nade karo berebiring sekali endaulah kami tersiar sendak tudung niarakan bulan-bulan gelah metunggung tatapan sangkem geluhna isakan kena medage kampilena iya situ karan kambil kam iya ginting mergana kam langsung lagi saimpal du babaku jabunta. Iya hadi gosok karena diridu sitarokan ka karena diridu ku tengah sabuana perundu maju kam surut kam kari ginting mergana aku pengeningku sekali enda ngaloi kena iting mama ginting na aku pengeningku sekali enda ngaloi kena turang jadi ateku gelah metunggung tatapan sangkep tanggelu gelah nama lemate karisan tanggelu ikelengi dula pagi nade karondu bagi perkeleng nade ras bapa mama iting na berenangin sekali dalan ibu kam tersia aku pewe geningku sekali eda si persada arita duana adinggo tunggu bulan naik kita siram iya hugakin masih boleh kapil iya sebelum kapil iya sir jabatan kami udah akan gendang tu iya si taruhkan kali kali bubu takut tengah zabuna maju kita suruh kam kali membuka
Iya huga kami nendu kali bubu kami menggokam saku tengah jabundo. Iya ere penungkunan kami anak beru. Ugakin karena gendang teda kam daging ngaturkan sa karena gendang pengelan di pengantin. Ading pengantin tengah. Iya, surut kita nak guru kedua belah pihak. Kampe kali bubu kami surut kam agak maju sejak pengantin ku lebih. Iya. Iya tua turun beras karo mergana. Hankam kali bubu kami, khususnya kam orang tua. Kami lebih dilandasi pengantin ke tengah. Kami lebih kali bubu kami kalau mergana. Orang tua kami. Sudah melandasi pengantin ke tengah. Kalikan genang genap. Kam jabatan kalikan genang genap. Ya, kam lebih kali bukan kalau mergana. Jua-jua kita karina nande bapak si puluh rikut kentuaan rezeki petambah nang takari sirogana rikut kentuaan sangat petambah nang takari sirogana dan kita pulung menunggu hari tape ular ayu kusang keluh silar pilih menjua-jua ke kamar dasar kebeluh sinjabu ketbangan panjang penjaburan terus totondu karinana rezeki bagi ini malam nanti nese mesuyate ras kita pulung kelbage emang kangayulan dan dintaan jujuri di bata berekena sangaman bantah ngayu terdintang masu-masu Tuhan di bata menjuah-juah kita karina dan kita pulung metunggu hari tape ular ayu kusandong geluh silar pilih menjual-jual kelkam karina sangkap geluh. Iya, engkau masih masuk kam kali bubu kami kinting mergana. Rikut teman dosa ke tengah kam karina. Toto du karina. Nampe rezeki bagi ini malam nate. Nese mesuyate ras kita pulung kelbage maka ngayulang tendintaan jujuri di bata mereka nasa ngaman bantah ngayu tendintang masu-masu Tuhan di bata mereka nasa ngaman bantah. Iya, ngapit kam singa lulumas ku tengah kam.
tengah kam. Ya, pengulu. Kepalu me gendang landek me gitar serde sepengodak sepengoleh notokan wari majile makam buah ko pagi buah ko pagi makam buah ko pagi buah ko pagi Iya, ngapit kam singalokan ciken-ciken. Kam karo mergana surbati ku tengah kam. landek me gitar serde sada pengodak pengoleh Lah kita notokan ingin wari buang kami. majile Kam tarikan sembiring mergana ku tengah kam gerina. ko sawit maka buah ko sawit buah ko sawit payome dudage tume Iya, siap-siap kita anak bro. maka Maria recujung Maria nutu bulesi telah linta pulung-pulung metunggu telah linta pulung-pulung metunggu pulung metunggu nade bapak kita karina pulung metunggu sangkep gelung istilah pilih. Iya, berbagai kalimu buang kami. Ijandai kita peladakkan kerenangan lagi beru. Maka bagai mesti persada-sada karindakta. Ija kari kita ngadi kita kena landak. Maka man pandu jabatan. Keman si atur du gedangdu. Atur du. Iya, bujur.